Sibingelele abantu abamnyama. Abantu abamnyama bafidwa amanga and amanga wodwa. Base befihlelwa iqiniso. Kule video sizokhuluma ngezinto eziwu5, top 5 kwezinto ezamanga ezafidwa abantu abamnyama. Awekho amanga adlula lawo afidwa umuntu omnyama. Number 5, ilento yokuthi ikhalenda lilenyanga ezu12. Inyanga onyakeni azive zu12, zu13. Kunenyanga eyabulawa so that you can lose track. Kunenyanga eyabulawa which was between uJuly noAugust. Leyo nyanga yathi imibulawa izinsuku zayo zafaka kwezinye inyanga, njengoba kukhona inyanga iphela ngomhla ka30, 31, kahle inyanga iphela ngomhla ka28. So le insuku zale nyanga zathasisela kwezinye inyanga ukuze ungaboni, so that you can lose track. That is why abelungu mebekholela ibonus yakho basuke bengakuphi kodwa kusuke kuyimali yenyanga yesi13. That is why beyibiza ngokuthi i13th check, ngoba kusuke kuyimali vele yenyanga yesi13, okusho ukuthi umlungu wakho bengakunikanga ibonus ukurobhile for inyanga, kunenyanga angakholelanga for yona. Amanye amanga futhi khona kwikhalenda yilento ukuthi usuku lokuqala umsombuluko. Usuku lokuqala kona umsombuluko isonto, kodwa abantu abamnyama bafidwa amanga bazi ukuthi usuku lokuqala umsombuluko. Usuku lesikhombisa isabatha which is umgqibelo. Kuzothi number 4, imap. Imap number 1, icontinent yase-Africa uyibona incane, kanti icontinent yase-Africa yona enkulu kunawo wonke ama-continent akwimap yomhlaba. Kodwa kona bayiveza incane ngoba bakudida umqondo. Kuzothi okwesibili, imap yase-Africa ifliphile upside down, okusho ukuthi le ndawo ye-south iyona eyi-north, le eyi-north iyona eyi-south. Kusho ukuthini na? Kusho ukuthi i-Northern Africa ile ndawo ebizwa ngokuthi South Africa, ilapho khona kwakwenzela khona imangaliso. Bese kuzothi number 3, i-civilization ayivelanga ngomlungu. I-education ivela from abantu abamnyama, internet abantu abamnyama, ama-makeup, ama-pyramids, zonke lezi zinto zivela ngabantu abamnyama. Even i-Europe was civilized by abantu abamnyama. Kunabantu abamnyama who ruled i-Europe for hundreds and hundreds of years. Labo bantu babiza ngokuthi ama-Moors, the Moors. Yabo, the greatest kings came from abantu abamnyama. So i-civilization iyavela ngabantu abamnyama. Even those people ababebizwa ngokuthi ama-slaves babengayi nje ukuyonikela ngelabor kuphela, kodwa laba ondlebe ikhanya ilanga babeyothatha ubuhlakani babo ukuthi basivelize i-country, bese kube ngathi i-civilization ivela ngabo laba ondlebe ikhanya ilanga. I-civilization iyavela ngabantu abamnyama. Kuzothi number 2, abantu abayi-original, abantu abamnyama, abantu bokuqala kulomhlaba. Abantu mengithi abayi-original ngisho ukuthi abantu abadalwa uNkulunkulu, abantu abamnyama. Zonke lezi ezinye izizwe ziphuma kumuntu omnyama. Uyibuphi ubufakazi balokho? Number 1, iskeleton esidala kunazo zonke emhlabeni somuntu omnyama. Number 2, umuntu omnyama melala nomlungu ukhipha umuntu omnyama. Umuntu omnyama melana neNdiya ukhipha umuntu omnyama. Umuntu omnyama melana neSulumane noma iChina ukhipha umuntu omnyama. Ngobani? Uyi-original umuntu omnyama. Even if you go to Europe, e-Europe amakhosi okuqala, people who civilized Europe abantu abamnyama, they were called the Moors. If you go to China, there are black Chinese, kunama-China amnyama kodwa afihliwe ukuthi ningawazi. Even the greatest kings, they were black. So abantu abayi-original, that is why kuyibona kuphela abantu abakwazi ukuthi bacela imvula uNkulunkulu ine. That is why abantu abamnyama benyanywa kanje bengafuna umhlaba wonke.
Yabona ingane if ikhonziwe umzali, lezi ezinye iy'ngane aziyifuni, ziyayinyanya. Yabona if ingane noma umuntu ekhethwe yidlozi, labantu abaseceleni abangakhethiwe bayamnyanya, abamfuni, bayamcindezela. That is why umuntu omnyama angasoze ayeke ukucindezelwa, ngoba ibona abantu abayi-original. Ibona abantu abayi-original. Before ngisho number 1, ngizocela ukuthi ngibambe la uyezwe part 2. Ngiyabonga kakhulu. Kuzothi number 1, amanga umuntu omnyama afida wona, okuyona amanga ahamba phambili, awekho amanga adlula lawo. And la manga adala omkhulu umonakalo kubantu abamnyama. Yilento yokuthi uJesu umlungu, amanga lawo, amanga akuhlaza cwele. Ake sibuke nje lento sihlaziye. Uyeka ama-emotions, uyeka ama-feelings, ubuhlakani nje kuphela umuntu ubeka etafuleni. Mucabanga wena umlungu wayengakunika izulu, uwumuntu omnyama, lo mlungu ongafuni ukusherisha isihlalo nawe, lo mlungu wayengafuni ukusherisha ikhoji nawe, lo mlungu ongasoze adla ngesipuni esidle yona, lo mlungu ongathi mekushiyela into uyidle uthi ayibuyisa athi akasayifuni, ucathi engakunika izulu. Mucabanga wena abelungu abamhlophe babengabulala umlungu omhlophe njengabo, enza imangaliso zasezulwini. Ake sibuke kahleke lento lena. Ama-leaders amaningi ase-Afrika ayephaphamisa abantu abamnyama, enziwani? Abulawo, kwasala badayisi. Ama-leaders amaningi ase-Afrika ayevusa umuntu omnyama, abulawa. So lokho akukunike isense ukuthi uJesu wayemnyama. Umlungu wayengabulala umlungu onjengaye omhlophe kanjani? Even ngisho abantu ababehamba naye uJesu babesho bethi thina sisindisiwe. Babethi sisindisiwe thina. So abelungu babengamyeka kanjani kumuntu omnyama ozosindisa abanye abantu abamnyama? Kodwa ama-leaders a-ordinary ayebulawa yena. uJesu wayemnyama ngebala futhi wase-Afrika. Ngisho negama nelithi Jesu akusilona igama lakhe langempela. Ngisho iBhayibheli lase-Afrika lathathwe e-Afrika emva kokuthi bembulalile uJesu. Balithatha bana leRoma bayoli-editha, la-edithwa uKing James. Labuya seliza la selibuya neTestament elisha, lelabanye abakholelwa kulona. Kwathiwa nanti-ke iBhayibheli leli sengathi inkolo evela kubona. If ulibuka iBhayibheli, zonke izinto eziseBhayibhelini zikhomba i-Afrika. Iyiphi icontinent enabantu abakhonza amadlozi? I-Afrika. Iyiphi icontinent enabantu abalusayo? I-Afrika. Iyiphi icontinent enenkolo yobuNazaretha? I-Afrika. Iyiphi icontinent enabantu abahlonipha abazali kakhulu? I-Afrika. Almost yonke into. Iyiphi icontinent enabantu abanezithembu? I-Afrika. Umlungu akahlangana nazo zonke lezi zinto lezi. So abantu bakanjelwa amanga ukuze bazibone be-inferior noma bengaphansi kwebala elimhlophe. Bathi mabebona ibala elimhlophe basabe. uJesu wayemnyama ngebala. That is why okhokho bethu babethi uma uJesu esebonakala thina siyofana naye. Okhokho bethu babemnyama ngebala, kodwa babetheni? Babethi uma uJesu esebonakala thina siyofana naye, ngoba babazi ukuthi akusiyena lo abafidwa yena, lo owumlungu, lo ongafani nabo, lo ongakhuluma ilanguage efanayo nabo, loyo wafakwa ngenkani kubona. Ngoba abantu ababegoloza babenqunywa amakhanda, abantu ababegoloza babefakwa ehlalweni zikagesi. Ngisho amakhosi ayebulawa phambi kwabantu kuthiwa awamukele lenkolo noma awamukele ukuthi uJesu umlungu. uJesu akakaze abe umlungu. Even ngisho upresident waseRussia ukurevealile lokho last year, president of iRussia akuzange kuze kutrend, ukurevealile as imfihlo ephezulu ukuthi uJesu wayemnyama ngebala. Cela ukuthi ngiyibambe la, siyabonga kakhulu.